Mala Kenyam ka nas diala kontin barwani liangwasame kanwa online TV channel enda manduni chang kosnyak ban racha katin konan tuok ray dwaran Kenya makan konon yam bana jatok ka breaking news ka gambella nomo jan bana tuka jan dio ja dong me ken report ken jek gore jan obi man to gwasme bijangach take a jom shalat medongde kon diaro dan palping ka lieng dere dwaran ga gambella ka ban right bo ka tindi ala kona tuok winten kokien ban right ka kui dr machar ka lugan cha lugan walle ka ban right bo ka other report cha no re wika South Sudan wude shol ke la vice president James Waniga take a jom shalat che South Sudan che chol no ne jen South Sudan chere ka gumora kene sada so bana joli ngan jodan en chalat gwasme tuok na ja gwasme ke kui gambella doran ka gambella report en shanong shala no si federal government si ga right kane kon la kwar ka gambella si ga right ko kui malka lo shala no bi mal bedetin balat baje to ko lo bi ne dialat kontin la government worker kan Nuer amene bar buka way bikanu ka ngad bikanu gwalat you know raja ma chalat ka ken konin dangro de pay ka jawdan chalat ngoda ba riti ngwan katin ni ngwa mal kanamo men la set news and wale ke report chejek kana confirm by bejalaria chalat no take Nuer mi shayat ka gambella ka coronavirus question dan de kulo to kula wo coronavirus di ke mazura gambel gwade dane nak ramaniam na getin no there lati ko nene why adobedien you know madera andere jien ka jamo ka bawe kajan gwad shal kamo bo coronavirus ki ba we ka mazuria ka ngai kon diala no rek paya to you know then ardian the commission kana money en wo brand be jian ko bro de jako waji yat manamo nyu jeno de la men shal ke no karan kana ngajeno man to ga gambele lengo ko jin me dong te gri mu chito chide le goro jin bore ka ngi jen to korte ten you know dong de je mo kere de jina garan so she writing jaga chirande wore so ko kuje mo che jojo gwan wo te garam mi cha yet ka gambele re gambelen wala according to information dana chelling mo goro jen wo dong de jen linka ta me man cha non ka de kon kulu lugne ne kon no ne please mi ti gambele chang le la mal meteri cha tanyo si agorno bijal buwere rak ka gambele tena gwada dana titen shuwe ba jilo yat ke ba jilo mo ka bot no ke ba jilo nak ala ber ke ready anytime man gorgan no beken wer beken atar ene kontar gedien kalat kume shermen chi angaje no media ne ken yala kon right tin including islander media ne lat keti jega long ka queen ware chak de tin wona ke Ethiopian Human Rights Commission mi kana lat unfair ki tala tom de tin mnyo den wo de ne dia de gordian gwej bon wo mi ko ne ka media ne buñ kwa chak kwa jo latin of course ngai kono no tara ke liyo chak lo chi ka tuok ngai kono but buñ quick kan manda le ro de Canadian la pick manana chi chup ke ajanan lanka kona ber so ber la we ga bukan kaj bukan all and then after that by chu land ya no na me talk you know so na many kel mu talk and tama mende yendi ali yenti ga ngaitin no tele mu gwa met le rode kam dan ka ber shang bala no yene ye mala de tin chambo kwar kono bukan tanyen mala mo che gor no de kon manan talk de kon chuling bana we re mal kanamo
riune na wan ngai ko na kurun yale la mala tainga within a day ba je daga kan buga na bikin kan mala la tainga shina shi ka lutin ba root cause ba je pel shina brighton ka root cause in terms of joy clearly ka jo dan lat kan ber lat kan no na kan wari ka kwimon yen kwimon na kan wari mo so jimi ro de janna ka do mi mo metal tar che chong gor jen o de ro dan lat kan wari de jeli tel mi shale man na man do dien de wo der we gane ko la lat kuma ka gan wari te do ne very important ko ne no to kon gane de bom ti shanak la yu na kana gwalat you know I am one of the target so shelo go no ba te da ba bat commission mo shero da kap chongbo ko nga jeno bar che jipel you know it does not matter mu gwe ko na ben go misiejen de ngono gambe de dag de bare de kwiden no de kwiden de no ba ju ya naka ba mal bala lat koro no mo dio jeno shi chong so yene ko la lat kum please gor jeno bi a char run mu wai ne run tarambulo right ko kwide balo tayne mal koro you know gorian char okay gorian yet alatik dune very important dien family ko nien galok dien gad ko dien galok community dun dien galok de no brand betik de jobat me bej so anyok mara dien dong dien to kan kono kala bana kulo tin ne de content the role bun dio ya chana ler chana to nu ne de role bun shet ke mizan shet ke jima shet ke metu ano we ne ka disababa keri ana konente ka Addis Ababa ana miti ka Addis Ababa gorjeno chiarwa ni chiar billion pin ana shelling no wati ga mandang ro shade nak aber wa bari ga na tije no gone ni kon right ka tong na tra ka tong nuer kan ti ken area na kana address ni ko be kana zuya mulika mi gan chieng ji ga lotel ne de ngwane tin and then de kana de kan kana gorjeno bi widun be shunga yen nuer dia ji me no no bani mani ne tin konente ka kametu ke nyoke mizan ko mizan mi nane long ka jan gwarante bertin chalat bon wo berba ka tin especially politician jel gare ka mizan lo gor kan wer bane so gor jenne wer to kon gor kon widan be shunga ne ti cha kon be pel gor kan score gor kan nang nat telam radien milet kan gwa right now there's nothing milet kan part ko be a connect so na me there we no we don't at shunga kon shi jaling pin mara dien goindien kan bar goin kan kon but tarke liwe chak la we jiga lo la zero dien nen ka wayne lat kan ko line right kan lanit le che yong la kai kan wen mo chol kan kono ko kon ne ti motla mon la ka mach ne ti modna ke you know na me erong ke liu ke kene ti kon la logo bna sien kel ne dormu din me majority there kula land grabbers in which way you know je yene ci muna maj ka mon ko keneka ku kan lo ko buñ kan buñ ti kula rajan tama ci ga michal ke Ethiopian Human Rights Commission dan man de kula lan truth ku kan la misinformation kan ngai na le road alo mu nyodo di ala UN kelio United Nation mission kelio kene de content ko te refugees tiga pindian you know ne diality ka ber la kwar kenone how can we expect a legit information from them kaka ber ko control role boy so any information mejiben a changle la nguba largane chine matene na second ko ne ka tara ke liwe zero ka ngana tuna ka ber te ke information diala to media ne ken dial mi na tin lat ken dial ka kaine shi gambel che dem non nyam ni taro ken ga jabo da na lead kariyak mudi de long ne de kwet ka na ka kunte bej you know ko kona so gor kon chob daj bu kon guje gwa ko do dan de ko rare le keje so no more there we kay michi mal chala re bene gambele sure full for that of course they no kon mal but chu jal mi ka kon or se ga no re kon la cheng no got ko ani wo ke min re dor ber wo ke ni re guys ti bari be pelare you talk okay be careful this time time dan different yene nuere kono la no yiktin we bugo dor ber teminen yen ne ragi all the time no please be careful chang wai rot pinya che bugo ber rami mo menga chang je te ke le kana ngache lo agwantarin chikan am number 1 kake ano ko ngaje no je ken dia let ken ke ti be ti chu bore de che goro temir de mbe kujimi ta ke zero respect for them zero chen kalut ko kane ti moti tinakana na tele kelus ke humanity la nakani bikene la de jek mukani ku
too much menga yentin kolat ke ber kane rete de dor ke liu de kane kuda ne de telus so na mo de ne guje no ber shi giji ngare ka dan shi giji mar ka dan anyo ko dor metot am do ba de kana kona ba ga kon ba de tel mat ka dan chi mala lar no yen tel mat of course by young by la de jek to reality bu to ka ye but mo kon to ga mat yeah telari we can do better one ka report da dien gwasin bana kula we ka Dr. Machar report me ben nywa ka yekela ajo chalat wude shwal ke vice president Rewika South Sudan ala higa James Wanega te ka Roy Michelat ka kwishen tin jega konto Rewika South Sudan shi Wanega che South Sudan shelar no tik gwan jengiteten ajana South Sudan shede ka Sodom kana Gomorrah many which in the Bible which alada ka kwi Sodom and Gomorrah wite shunka wan mo point kwar lat ke tijek cha tok cha jalalat queen wood toy wood ke wood to talk on the al ketibej badge again cha che waniga je cha do ne ke South Sudan Vice President Dr. James Waniga che raje lonka kwi morality ka mentere wika South Sudan and wo South Sudan pere ke Sodom kana Gomorrah ke chengden jekten kon ditin 1 million natin jala no enta dan ke South Sudan chi enta te kana wal ni me dan ne kan South Sudan kan jek ajana sha ta shianga me dan me te ka kon cha ja banjok ajana entama shiler shedit shinang na chedit chinede kon kul ke duel chi ke dit lo wone kati dialan content and many abuse of power jaje kam long jaje kam power be abuse be use ka do mi chodo lot Dr. James Waniga roje commercial ke national prayer breakfast which ka South Sudan me chala da kirme yadit ka ta danan gore je no de ne dialen aren palika de na loire marka baramishit kana me no cha guje cha criticize ni din wanan wo mellet kir me yadi da shi chong kon kir me rame mo goro bana buga ta kamal ce me chala no e national prayer la dum malka meet raje ke unity ki reconciliations kam nen kon la gitare da start ke Dr. Machar dere Dr. Machar dere ja kamrare tijen and then they go kamal before a can national election a can necho bana raga kwida ka kor la kana man bane so shi wani ga ta jomo ta jalat ajane antama tie jene diara wika South Sudan ko shi ko inquire ke tek ke 2026 la general election ano de ne dia de chin jekre de kan kapal china de wo ga minang na rodien de ne konti la kwade ga rodien ngak lo de dia de ka ya ka president self came yadit che mandanan gui kona jen charaja no Japan ko dong de Jesus de dob der jabot ka jano che goro te ko mal me deben self ke ma yadit jaram danen logo de mal der teten shang nimen teje ke god guidance ki ko de ko the bot re wi ke manan teten chiri de che jek ko ramimo mi che goro bnawre malka goro jano bet ke long ki ba power ba je kef chene ko kin che goro de kan te long bani maram mo we mean that logo jen wo de mal der teten so der kule la kweredi kwer miliu na ka jene siang ka cha mal che goro bela ende mana lat ka gwas me wo jen der national election der je jako ba je lat alor hajo che kameda ne cha wono de jon to ay passport antem right nam right kon antem chikin mi yadi changod ba jene ba national election ba je lat but chana we ka report de me de konoling rai which ka South Sudan chinatin konti la jil luwa kusni kia luwa ko scale wa chike shoot chol ken kiren wone nogen wo be mal be bere wi ka South Sudan ka gore ba ano jin binatin kontin la political detainees biga diluin chi jilu kun rewi ka juba wa chiken kir chol no de dakama char kana jikwara de ka luin before ken New Year can ben sorry can Christmas can ben ka New Year can ben okay that order kon Christmas tiak ka bana we ka New Year chi kan kon la jilwa ko chol ken kir
they are appealing no dekir dene dial control la political detainees de kan kalun alwa ko damo alwa ko mitre which kasa Sudan kan it in con shoot ano de kwardial de kalun chiga right ka first by president Dr. Riek Machar kan je kwara no de kalun chiga right ka Dr. Benjamin Bolmel cha wuch ka cha yen kirma yadit cha detain ja dore ngai kon Bolmel chiga right ka de no de je kamrar chiga right ka akol korkuch ano jende je luñ bani ko tere ti jene ka dobe dan me ci kor me je tore yu juba me cha je wuch ano chu ker chwe la tre yen right now kune ti short kan no de ne dialti de kalun ki de ka barare ti jen ko de mal de jala de na ka national election agwa ka ti ken kiro le ni mishir kan me ko mu gwa ka jenda na gor ka bani record ano mi jira mengat ko la to den bedil char ka dob dan de wi du dar won yam ka je bat kir me yadit nyirin ta ka je ki ta da na che gor ka jeno de mal der ben ano che nok bon wo der na ti dar kalun bat e shun me pai ben na me kanitin kon tin la leader lo kusni ngai kon me to add on top of that ka kon were kan were mena na shot kan no de randi de jelo la lat kan no chicken they involve ka peace in the government a peace in the community so on community do mitala jamal de kuji mi dara ko ta kamale de so anu bna bu shoot mas kan e dialo de ken shoot ko jin mi jira min no go don de mal de tin as leader ka church deri chod bon wo rame me alwen ka je ko jan ta danen gorke khutba but kir jana ngado kot bana chol ka jano te ke jitar te la re ti gen ke chak danen lede ka she goro dere de election de jalat ke kuin gwini ka dwale ke mangi kon dwale ko de kuin kwa de jalat so much na mo kir jana kwala no en go chole national prayer breakfast le wiki juba wajen gur na duob mo ba je nget ke je ne kontel la loyalist ke je kan ne kontel la international community wa ko na ko ja dab ko ba gu no je ne rami a peacemaker ka chol na no pale tribalism la the reconciliation la the unity ma da rudun kam no ko di ala to wo ba kilinga nga international community amene give one to tobe give ni lokan orpan ne kontel la chema ne ken ko ba tun ba kan gene video ba wol gene kim yadit no jeno de ma der tin batar ne magelo siyasa ka jeno mo kelo so jilwa ko chigi shure no me yene it ko lan wer bon gor jeno de the same thing de yana let de yene shoot ko dien ka lokun to wan tangai ka dien ko kwarbo ti dit re choine so ngum hiene shoot ke je and pastor la de ngo o be country me gu jeno te ram cha yen biki shoot we can point and we ala kira mo meteka longo take power you can teach no please go no be malben but the pastor no re jut kem top ne la jut ken mala tum ne chiang kare konti la ji kotoria kan tan jani banwari no a very rare long no be can shoot ko kimalka chicken mala shoot la gui ken je no ram mo go cha yentene mu gorije jene dialo konin dong do ke da kama cha gui ken no re mo cha de chu rot tan gwa da mo ka tijen che de la bara but beberar ko lonkot selma dan ngai kone ko en wo biso dan bete malka teke je so na mene da la jana dan gore de nyaa yekel ke qui nenten content je pal lo ko ke de malder ben ke teken kem yadit wana ka ler do dien re wucha ka juba ke jen changan walle chang jen dang re widero ka pai wero ronkin dang ro jan dang ro wide diech cha jojen gwan wo cha luk cha nyo mulo ke yetin luk Dr. Riek Machar ken ne dang barotin koni cha yen ken are logo mo cha jojo gwan wo ne cha min chal ke cross examination cha jelat la nene dien to kon ken ne dien wa cha jetich but ken all the detail ken ke ben right now ngura kan ne kamrar but cha gore metot karwa no cha Dr. Machar special court hearing cha nyok mo kwa ja John ke cha ja kam niam lo ba jo gor ke changa diech ka paikel ron kin dangro wi jan dangro wi bakel ke new year changa diech ka paikel ron kin dangro jan dangro bakel ba jan court hearing mo ke special court hearing ka first by president Dr. Machar ten jurgon kan ne ga dangbaro ko na cha gwankel ba nyok mo wa jan lat ke je ke jan changa mi cha court case ayu ga gan changa ma an walle
ko bi kana onyo mlat ke jene ke new year so jen ta dan le ro de je ngai kon dia le an walle che jojo gwano chinetin kontin lat ke queen kware ke tedien ci ke report ci kana lat mi ken report me kon ken e jeg be gor be nywa ye kel ci kana lat ne chan roje ne ka kon nin dangro te ci pay gwa da mane kenin dangro to shala do ne watching kontin ti queen kware ti kedien ka jen je ladin walle ibi kana announce no ba December 2026 election bala jen sheng and dan ba national election by elat keje so right now to report mo sheben gwasame mi bi kondi ala ling a new report pa kana larech entama tena kore community tot Canadian content to queen quarte pindian chikala do wonen a very sad at the same time de la yen o jallo ajalo okay me report mene netin content tin to queen quarte tikedian key National Election Commission she cannot confirmed anonena ba queen kwara ba jelat ke data ne ke population census me chalat ke 2010 election e chalat ke dung independent days e chalat ke 2010 biken data ne ke biken ke use 2010 meken meto wi mon and over queen kwara ba jelat ke data nti do jok de la right now maybe 15 years later I can data ne kon ba use so right now me ba unit 2010 data chikata dan jikela jawazm what do you think we yenedi so chika decision me chikana lat chika agreement jikana lat ke partner dial ke gen revitalize peace agreement ne da ne cha could delay ka cha lalat ngai kon dial me da ne chalat chala de wone ne la national population census they just before a can queen kwar kana to but chikim yadi lado wone tama a can queen kwari ba jalat a chang tele population census mo gor yano deje kwen yaka to kawaini right centelere ka kon so let me read it out. As South Sudan prepare for the December 2026 general election, the National Election Commission has confirmed that voting will be conducted using the 2010 constituency boundaries. The decision follows an agreement by parties to the Revitalize Peace Agreement to delay the conduct of a national population census ahead of the poll. The decision follows an agreement by parties to the Revitalize Peace Agreement to delay the conduct of a national population census ahead of the poll. Speaking to the media in Juba on Monday, the chairperson of the National Election Commission, Professor Abednego Akok, said the move is guided by the National Election Commission Act of 2012 as amended in 2023. According to Professor Akok, the law requires the Commission to revert to the constituency arrangement using during the 2010 general election when a population census has not been conducted. Under this framework, the Commission has declared a total of 102 national geographical constituencies distributed across the country's 10 state and 3 administrative areas. Central Equatoria State has 14 constituencies. Eastern Equatoria State has 11 constituencies, while Western Equatoria State has 8 constituencies. Jonglei State, including the Greater Pibor Administrative Area, has 17 constituencies, while Unity State, including the Ruweng Administrative Area, has 7 constituencies. Upper Nile State has 12 constituencies, Lake State has 8, and Northern Barghazal State has 9 constituencies. Western Barghazal State has 4 constituencies, while Warrap State, including the Abiy Administrative Area, has 12 constituencies. The Commission say detailed names and information about the constituencies will be published
on the official National Election Commission website and in the print media, in line with Section 41 of the law. As preparation for the 2026 general election continue, the National Election Commission has urged the public and stakeholders to rely on official publication to understand their constituencies and follow the electoral process. So again, Shalem Gwasime, kenen ko inquiry ba unit tied on Asia bander ni chagari alikaje 2010. So what do you think? We in no bagwa with Dr. Machar take it, you know, Ramadan la peace signatory, Michel and Amague no ballet. We in no ring Machar by the bang pin chabe participate K election. What do you think? Many comment the manager drop Guatemala. And no ba ko inquire ba la tell the population census then cha ping na cha bingach ba leli 2010 ko le la ni choko dishi riaro ko le la gad choko dishi didn't tell ko chi gati when ka 7 chi when ka 15 anya gwade dan ke 2011 tene de can vote ko dong they are underage but right now she can did no can it ko na chi riar peg di di all those things god can know the population census they just conto so mete ga duomi mo me de ko inquire de ko lat ke de ko lugich but to me to my understanding ke we sha analyze ke je la ko inquire mu we to ga be la emergency so Sudan be take a core kamishejen don't be can revert in your ke be can jago ba je pel ba je nyom jidden yam ko ne me che bu to no de ko inquire de lat gwan mi mo to political leaders take a gatijen ke kan ite konde time kamal me jak ko inquire ko ba je cholode cha 2018 peace agreement to collapse ke jikim yadi taje yak ko jenta dan shaninga no chicken party SPLM ayo chicken banyrar ke jen ko inquire no mo so which is a very different story that to ko gwatan be anyway jen menana go ready nya kon kel and report me please me don't take a question take a minute comment gwasimo go no be gwar ku video ku jala ku je share kay nyok bane gore jano baderan der char der ja to gwasimo ene bana je kat la radien jen peg la ko ne me ani biya te gamal bana je ka la radien bye bye